Nā, kei te kōroiroi haere, kei te hoha haere o tamariki I tēnei wāne I te roa o ngā hararei me te kore aha, hei whakaihihi a rātau. Tērā pēr ko te hōtaka hararei e auro nui ana ki ngā tākoro Māori te rongoā mō rātau. He hōtaka kore utu tēnei e whakahaere hiane e te pokapū o Rotoi. E rata ana ngā tamariki o ngā momo pakeketanga katoa ki te hōtaka nei. Anei rā, Ahania Douglas. Ko a whā ki waho, ko ngā hau ki roto. He mea tō mai e te kaupapa hararei a te oro. He tō mai I ngā tamariki o te hapori nei. Aha koa Māori mai, aha te whea ahurea. Ko te iho o te kaupapa nei, he whakatō I ngā waiata, haka me ngā pūkenga takitake o te Māori ki roto I ēnei tamariki I te rohe o rua pōtaka ki tāmaki makaurau, I ngā wā o te hararei. Matau, ko te tino ki au, ko te whakaako. Ko te whakaako I ngā tamariki, I ngā mahi a te Māori. Kua te kaumārima ngā tamariki I rēhita ki te kaupapa nei, kua rua wāhanga e haere ana, engari e hara I te mea heuri Māori anake. Ngā mautere no wāhi ke atu, etahi ka tai mai te weta, mai te tonga, katoa, e hara I te mea, ko te katoa ngā tamariki ka tai mai no tēnei hāpori, engari no hāpori ke atu, no ahurea ke atu. Our first cycle of this was actually a lot of non-Māori that came through, a lot of homeschoolers, a lot of new residents to the area, a lot of new migrants that were coming through and actually doing the program with her, and they raved about it, which is why we decided to bring it. Me te aha ko te mea nui kia reka ngā mahi ki ngā kau tamariki. And if they're laughing, then that's good. If they're not, that's a problem. Hei a pōpō hiki ai te kaupapa nei. He wai anō, ki te pirangi tō whānau ki te toro ki tēnei kaupapa, hei ngā hararei kura o te painga whawha, tu anō ai. Ahania Douglas, Te Karere.